Talafalawa o tala mai Australia. Wa moria ile so se unungari ina soifuane i Lucia a lo i Australia nei, feta wa ina sao la tango fia ni whaamtalanga tau militeri a Australia ma whaasoa nga i a Lucia. O le komisina o leo Australia Rhys Kershaw na ia whaeroe lau tu stala o le tamaita e whasa pulu tausanga i le ami a Australia ma lona to rua e ono sunua tausanga ma po ina mailo la whale Brisbane i le basa nei ma ua whaia nei iei mōlianga. Wai mai le komisina o tu ai ngā mōlianga whapea espionage offence e ono o atu i le se furu lima tausanga i le whale pui pui e whaasalai. Whaeloa o le tamaitai wa mōria o se technician tau computer mana malanga i Lucia au ave na ribi mai le ami, vai mai sa ngāre rua whaatasi marona tō rua e tāngo fia wha mau ngāre vāngora puipuinga a Ausitaria ma whaeloa atu i Lucia. O mōrianga mua ia ua whaia i lalo tūla whono fōu ia na whaia i le ono tausanga tanuai, a o ofisa su e le malo e au fia i le AFP po le Australian Federal Police o le ACO maisi na taula mua i le neisu suenga. Vai mai o ngāri ua mōria ua sidia mara se furu tausanga o Maui Australia ma o le soe tūtura i le whaamsinonga i Brisbane. Ua fola le whainga malo Australia se isi vai ngā tupetele mo Ukraine sauni ai le lua sa lau 5 miliona o se fesosoa ni tau militeri mo le taua Malusia. Se fua i au pito telele ua whaia le whainga malo le federale talo na amata le bevesi le lua lua ma ua au fiai ma penga ma mea tau satu i nātu mua. O le sui pāre mia ma o ia fo i le minsta o le puipuinga Richard Marles na ia fōra sia lea fōa ai ai na whairo i atu le presidente o Ukraine o iei le whonutanga le NATO o lo whaatino i Washington. E fōringo se whainga o le amasani ai ma whaawopea le tuina lea le company le Samsung o ni telefoni fōu moa ri mata mai tai tā alo e whai masuia o Stadia i ta alonga te tele pe le Olimpeka ma le Paralympics i taimi umai whai ai. Wa whairo mai le 9 News i le so, wa whairo le Samsung le atuina e tofu le tangata ta alo ma le telefoni fōu le Galaxy Z Flip 6 le na whatu a whaalauloa lo ia i le asona nafi. O le Samsung o le paanga a ia ta alonga te tele, ma o whaeloa le company le fia, wa mawale amanoa e langolango ai ia limata mai tai ta alo au Stadia mo Paris, ma whao ngā fo ia lātou o nanga whao na ponei e whesota iei au ta alo mo lātou ainga. E se fulu afe rima se laula au malanga mo le Olimpeka, ma le whaafe tolu se lau rima se fulu mo le Paralympics, o le winga e sidia ma le 2 miliona le langolango le company mo le whamu moe. O lo so e leo le isi tangata e au fia le whaalawlawe woso fa ia isi tangata mamariwai i Thomastown i Melepone. To tasi le isi wapueina e ta ua e leo na wala wane la tau se tuatusi Victoria Drive i Thomastown te o le balu le pōna pō. Ma ua tuai le tangata na ospa ia e tolu surono tau sanga le matua e le i mawhaina whaasao ina sia tangata whai maina tatuia le tangata mamariwai lava. O le tai au nei na pu e leo le li e fasu lima tausanga mai Glenroy, ma lo i le vainga leo a o sa i di ai leisi e peo na ta ua, o lo o faa wau pea le suenga. Tala muli, wa solo ane faa mai senga ma lo faanga mo si tinama si ana tamateine na mawatu ua maririu i se fale Marsfield i sini, lea sona nafi. Fai mai i tali tonu ngatai a inga mai lato e masani si a inga lea le meo watupu. O Jennifer Garrick e 5 tausanga ma lana tamateine se 10 tausanga li potia ia a fianga tūmau, ai na li potia le 7 News o le tamatama le tinalea na ia mawatu i na ua umaririu ma vidia i lola 000. Pamatala e nisi mori mau le 7 News o le tinawa mariwa se tangata alofa maloto fesoasoani i tangata e whapea fo i di poti mai ona tua oi. Whaeroe tua o iere i whaanongoina lava se pa o mai rea no fuanga ma ua matua whaate ia le me o tupu. O loo whaate rea rei ungo le suenga o loo whaanga soro nei i lea whaalo me lave. Whai ua toi mara tautua le telefou mo le nei fo i vai aso mai Australia se ia ria le vai aso fou manuia te le whai ungo le vai aso a soi foia.